April ni somni paruk ania Russia Ukraine buena thuthar ngai thlaila nimina US in Europa sipai munpui anailen berna Ramstein Air Base Germany asangoi zon pui ramsomli pathum zeta Defense Minister role sipailalte chu US Defense Secretary General Lloyd Austin malakna in Ukraine Defense Consultative Group tiavoin kokhom annia anthurel bar chu Russia in Ukraine arun mekna engtin nge Ukraine ramne tu niturin ralthom trajokin kanvurin kanthom chakanga tuna le hun lo local zeltura chakzoka mania inveng zo turin le ding he turin kantran puyang ti anibara heta hian NATO Secretary General Stoltenberg le US Military Joint Chief of Staff Chairman Army General Mark Milley tepo antel ani he conference honna hian US Defense Secretary Austin chuan Ukraine chu anmani run tu Russia ne tu nitura nakto ka chawna lo tura tan kantran puya kan thuam chak chuan Ukraine chuan chiang takin ne na an chang theidon ani tin ral thom le sumlama Ukraine tran pui chiam turin palaite asom ani Austin chuan Russia lal rotna thenom ramte ati boina ti top angai ani ati US Defense Secretary General Lloyd Austin le US Secretary of State Antony Blinken te chuan tunkar Sunday khan Poland ramatangin aruk thayang barin Ukraine tloin Ukraine President Volodymyr Zelensky le akhon bol upate chu Kiev khopuya an huwa Sunday zandar som le dar som pani inkara ti hona khun khan tak nein zanrek lovin thotani zinga NATO ram Poland an let le ani Kiev an tlotum hian US in ralthom le suma tranpuina tur tam tham tak an thril ani hetianga aruka Ukraine an tloti hriat ani wangin West ramten Ukraine ram ralthoma an tranpuina phurluna turle mipui himzoka insasenga an raltlan na turin Ukraine ram an chuasan na ber Ukraine railway station pangazet chu Russia chuan guided long range missile mangin akap zuya Ukraine railways than khatin achiat pha na sa hle Russia chuan US le NATO ramten Ukraine hena ralthom an peka an tollu fo chuan chungphur na man rolong thlona le rail po bei an niang tin West ramte hi alo voto thin ani Ukraine chuan he defense minister conference a hian Russia ralian dole nana an ralthom amote thlenin an soiho ngal ani President Zelensky chuan tengka na thachi thlona ka thlak na thachi le lai pui kap na le kap thui thei tak chi te chu US le NATO European Union ramte ne na hian alo ta ngongin alo dil cham chi to thin ani nimina Germany chuan anti du ngai lo thil ralthom tha le changkang Ukraine ne na pek chuan Indopui pathum na le nuclear ralthom manga Indona ati chok pal thei tia apek du lo thin chu an policy thlakin Ukraine nena anti-aircraft cannon tanks thamang khen aminga po khovel ram satlan chak ber keite chikhat chita mingchoi nga ta phua geopat engemozat pek arem tita ani heteng hi cross mafei wekman company siam ania Germany sarkar chancellor Olaf Scholz kai thwai chuan tamtok tak siam chho phalna petharin Ukraine nena jepat anti-aircraft vehicle somnga zet an peka an thon tur thu German defense minister Christine Lambrecht chuan apuanga US le country tra thopui ramtenen thokho zelin Ukraine sipaite chu Germany leilunga ral thuam mandan kanjirti rang ati Deutsche Welle news chuan social to ten chancellor Scholz chu Ukraine nena ral thuam tha pek adu lok lo wangin athopui party Green Party le neoliberal Free Democrats baka ama ruai center left Social Democrats te point an social na sahle ati hetianga Christine Lambrechin Japan ralthum somnga zet an pek tur apuna wangin Ukraine Defense Minister Oleksiy Reznikov chuan lom wangin apum wongwong hial ani Davida le Goliatha in beina ang hiala tekhin Russia le Ukraine indomek na chuan tunlain nitin jantin khovel media aluan ne hlea India ram kil khora Mizoram chunga chengzo fa te point Indopui pathum na le nuclear ralthum manna ati chok mayang o ti in kan ngai ventlanga ti hian anti hriau anga US NATO West ram te chuan Russia chu doronin Indopui pathum na le nuclear ralthum manna hial ati chok lawang ti asoi thailo Indopui pani na lo chuadan pokha atira howang reng tak ni in reilo te a lamtang le lamtang in pun khomin anin uisual chiam mai ani kha breaking defense news chuan
he Russia ebna tu le Ukraine ram tran poina tura high level military meeting a hian NATO member ni lo ramsom pali telin ramsom li pathum som anni ati chungzinga chuan US thian tha athopui Pacific region atanga Japan South Korea Australia le New Zealand panhina Middle East ramatangin Israel Qatar le Jordan pathumna African Quartet atangin Kenya Liberia Morocco le Tunisia palina European Union atangin Sweden le Finland baka Ukraine somtel ania mase hethuziak lai hian an somramte hi antel kim vekem ti hriat anilo then khat chuan Russia mit mai vengin Russia hian Ukraine arun tirlama khan Ukraine an baile an velaya lo chan tum lo indol tum te chu nasatak le nuclear ral thom hiala baile ta alo voto ani heng Kenya Liberia Morocco le Tunisia te hian Russia chu an hlawemo zolbik nei lova an du thaya mase China chuan Africa khomol puile East Africa po athunun mek zelawangin US le atho puiramte thian thata an thazar hnuaia zel an du zok arinom Kenya te hi China in thian tha asiam mek ni mase US pangtilum henga zel du tu ani Lloyd Austin le Anthony Blinken ten Kiev an tlokhan US foreign military financing atangin Ukraine chu US dollar makta doi jasari som pathum an vapea hei hi nidanga President Biden atan puina sum an pekang kha anilawa US dollar makta doi jathum som pasari vel phei chu an du ral thuam leina turin Ukraine in amang theidon ani Pentagon chuan tunhaya US army te ral thuam changkang berzingami lai puika na zetchi hawit jar sompua zet le amu noi khat singret baka Phoenix Ghost drone siam chuathar khovelin alam hel thian ngailo za somni pakhat zet le ral thuam dang theu neulo mai lo tak te alo peto bok ani UK le in tunlaya ka pathiral tu thei kana thachung chuang enlo anti-tank missile sangli zariat Javelin anti-tank missile tam tak le Starstreak anti-air missile tamfu anpeboka fresh in Caesar mobile hawitzer Czech Republic ramin self-propelled howitzer Canada in sumfai magdaduay tel le Excalibur guided sail anti melsom ni pangazet tumtak ka fuchat theite anpeya Poland Slovakia Slovenia Japan Australia New Zealand South Korea le adangte point ral thuam teng le sipai manrote naw helmet body armor night vision silai le amu thanem takin anlotan puito ani The Irish Times chuan Japan anti-aircraft tank cross mafei wekman siam chuatho self-propelled howitzer missile system kilometer somlika phachi zalai chu Ukraine hena pek mai thein aum anti hetiang hi Netherlands ram chuan Ukraine sipaite anlo peto ani Rain Metal Company siam Leopard tank somriat pariat po Ukraine hi pek tum niin training le amu thlangin pek antumbok Leopard tank ho hi sangkha jakwa somruk chowa siam niin German sipai Bundeswehr ho ta chuan kumsang ni pathum thlangin in thuam nan an mang ani Poland hian Soviet hunlaya siam tank T-72 chi chu zali chuang anaya Yugoslavia siam M84 tank ang chi te chu Ukraine sipai te hian training nei ngai lovin an mang thai maya US le West Ram dang ral thuam ero an laman ngai lo ani wangin kavai bel ti thei kho patha cheng turin training an nei zel angayani Poland hian sangkha jakwa somkwa chawa main battle tank PT91 po annaya chungte chu Ukraine hena an pek chuan US le UK 10 athakna an pethungang Russia Today chuan British Prime Minister Boris Johnson chuan PT20 2D thlaknan Poland nena Challenger 2 MBT ting apethungang ati Russia hian February ni somni palihnu atangin Ukraine teng sangni zanga ati che saktoa soin Ukraine sipai sangthum chuang thattoin anin soi ane President Putin chuan nimina Moscow a Prosecutor General Office Board meeting a West Ram Palai high-ranking diplomats ten Russia ram chu phiaru le Russian society chu thendara ti chet tuma anpua KGB thak tu Russian Spy Federal Security Service FSB te chuan neo-Nazis hote manin chung ho chuan Ukrainian Security Service te thupekin Russian TV host lale journalist Ukraine ron thlop tu le chanchin pongtuber Vladimir Solyov Russia Today Editor-in-Chief Magirita Simoyan heng ho baka then khat chu
ka hlum antuma Ukrainian intelligence tele US and thatu CIA te anthok ho ati Ukraine eroin Russia pu na hi apha ani nimina Ramstein Airbase Germany a Russia velshe lauramte in horkhom na hian US Military Joint Chief of Staff General Mili chuan Russia che dan le Donbas region indona kalmeka intelligence 10 unclear dan report ape ani tin Eastern Europe ramdin mun kongkabula vuram savom umdan le che dan anmule tirdan chu Romania Slovakia Czech Republic Lithuania palaiten ansoya US Military European Command How-to General Tot Walters ne natrangin Ukraine sipay mamo turte ngay klak anibok US Defense Secretary Lloyd Austin chuan Russia in Ukraine adaw no nga Russia ti chaklaw chu US in adu ti Poland muna asoy tharlea heti nga asoy chan chu Russia in Ukraine arun non launan Russia chu ti chaklova atharui chasak atul ti zongin asoy ani hetiang tongkam hi Russia chuan dulovin Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Russian State TV US le NATO ramin Russia ti chiat anduni tin tundin mun enin nuclear ralthum man theina tu remchang omin nuclear invauna chu thilna mai lo le lak thuthak tur ania kumsang kha zakwa somruk pania Cuban Missile Crisis ain borok thalo jok ani ati Russia hian atul chuan nuclear ralthum amang shedon lo ti March thatira alo soitowa President Vladimir Putin ngayin Russia ramlen nam tider thong thil aum chuan nuclear invaina thleng thei ani tin alo soitowa a Defense Minister General Sergei Shoigu po an nuclear ralthum te chu man thei turin inralrin na turin thu alo peto bok ani Putin chuan Sunday khan US chu Russia ti chet vek thuma alo puto bok Cold War wanglai kumsang kha zakwa somruk pania Cuban Missile Crisis akhan US ramri Cuba Soviet puin nuclear bomb siam na tur anlo siam ruk chu CIA ten anriat vele President John F Kennedy chuan Russia chu darkar somli pariat chunga lason le inthiar chok turin awawa nuclear bomb mang turin Soviet Union ramte chu tin zonin boruak alumin atang takmewa khovel chu relotea nuclear indona omthei aom na sadlai berti ani chutiang din hunain Sergei Lavrov chuan Russia ramri Ukraine ralthum cheklu chu atekina andu lawani Sergei Lavrov chuan US NATO te chuan Ukraine kaltlangin Russia cho boina le indona kalpuya apua indona chu indona ni nuclear indona chu thleng thei ania alom zia soibel vakshan pa kadulo ma sethil serious tak niin kan ngai thain kan chut sul tur anilo ati Mitro Kuleba Ukraine Foreign Minister chuan Russian Foreign Minister Sergei Lavrov thusoi chu ronchang le thuain Moscow chuan chaklo le thlomdonin ain thetowa an hlo me ka wangin Ukraine an thlopna khovel aronti thai ani ati Mitro Kuleba chuan Moscow azin mek UN Chief Anthony Guterres chuan Russia President Putin amu huna Mariupol khopuya Russia sipai ten mipui noi khat an hol betlat te chu mun hima chuatir dan tur soipuya nor turin aphut ani Mariupol hian Ukraine sipai Huaisen National Guard anti-mai Azov Battalion mi sangni chuang tepo lomin Azov tal Iron and Steel Plant alai noivera dan charle hol betlat anni nimina Russian Foreign Minister Lavrov le UN Chief Anthony Guterres te chuan press conference nain antongkam ain kal le Lavrov chuan UN chu demin Luhansk le Donetsk region a Minsk agreement angin malakna in nei lo tin tunataka malakna neya virbuai chunga apu dewa Masa Guterres chuan thudik le danti danglam lo tur omchu Russia Federation chunga Ukraine sipai anlut lova Masa Ukraine Federation chunga Russia sipai te anlut siani tin achanga Lavrov chuan UN chuan adin chan dan bulpui akal pel ati chuan Guterres chuan General Assembly le Security Council resolution siam te chu kanza vekani alauti le khawa UN General Assembly te Security Council te chuan Russia in Ukraine aruna dem na thu an pas veka Russia tantu lam vote thak tu te hi North Korea, Syria, Iran, Cuba, Venezuela, Myanmar, Vietnam, Laos le adangram te tivel anni Lavrov chuan Guterres nena Ukraine buena chu UN tan than harna tura ko na ani tin Ukraine President Zelensky chuan remna zonga in biak na tur angai tua lui ani ati
Finland le Sweden tabloid newspaper Helsinki tanga ti chua news te chuan meni som paruk hian NATO zom antiludon ti in anziaka Finland le Sweden hi NATO zom lo neutral status zolbig nei lo anni thina Finland hian Russian en ramri kilometer sangkhat zathumathui nein Russian Ukraine aruna wangin run ve mai ni lau thongin NATO thazar noya andu tharta a mipui ngai dan lakna nunung bera Finnish mipui za somruk panhi ten NATO zom anlo du ta ani US General Retire Philip Breedlove US Military NATO Supreme Commander chuan President Putin chuan Ukraine op adua athenom naya US le NATO ten ral thuam an chop adu heklawa ma se adu lo clear amu phani alo tiangin tuna chuan NATO member ni tul ti kherlo Sweden le Finland point NATO zom andu pha US NATO ramte chuan ral thuam tharle tam tok chu Russia ramria anchek lut mek zela NATO sipai singret velte po ral thuam fam kimnen Indopui NATO indo thona za somnile indolong za chuangte anin ral ring tareng mai ani Russia hian Soviet Union ke chet nu sangkhat zakwa somko pasari hunlaya NATO din muna omse adua mase Soviet Union lo opto thin ramten Soviet damrau puina ro chungtu Russia Federation bel ain US le NATO ramtenena samin phiarzom le ponpuin syndrome an thlang thazel si ani US President George H.W. Bush Bill Clinton George W. Bush Barack Obama le Donald Trump te hunlain US and Russia hi an khom ngai viewin alanga George W. Bush hunlain khovel ram hausa G7 a teltirin G7 po G8 ti soithin ania mase sangni sompalia Ukraine atanga Crimea achu sakhan remnan annot chuka tuna khovela emerging economy anti economy lian zual somni intel khomna G20 tangin US le UK ten Russia hi Ukraine aruna wangin pe chwale antuma anhlotlin phei chuan President Putin chu man in the case bom chunga mihring antiang dewin abial azim phazovek donin alang Nikolai Patrushev Secretary of Russian Secretary Council chuan NATO le West Ramte malak dan chu Ukraine tender tir tumna ani ati Nikolai Patrushev chuan chanchin bu palai hena America hote chuan Kiev khopuya andu dua anthunun theite mangin Russia nexora rabe antumani tin Ukraine aruna wanga thilti chu thilti tak niin asoi Russian Deputy Foreign Minister Evgeny chuan February ni somni palinu atangin aram somni pariat chuan Russian palai zalizet anhot chok toa hemi dole na turin thian tha anglo taka che teram thungrul nana diplomats ambassador kan not chok vethin ani tin Russia Parliament ashila Moscow chuan tunaya German ambassador Geza Andris chu Kovin anram palai somli te chu visa anpedon loti anshil Germany hian tunaya Russian palai somli anhot chok ani Ukraine anruna wanga West Ramten nataka anshem chiam le khuakhir wakchu anlom lovin dan lo rolana diklo tin asoi sel ani hetila hian ABC News chuan US General Assembly member za somko pathum omna chuan lungrol takin UN Security Council a veto power naiten UN thurel anlanda le thin dan chu ennonin hetianga resolution te hi ni som chungin General Assembly a soi ho zel to turin andem titlang ati UN Security Council member ngeta US China Russia UK le France omin veto power annei ani hetianga Security Council resolution chungchang ni som chunga soi ho na nei tur ti hi US le Liechtenstein ram co-sponsor ani British Defense Secretary chuan Russian sipai singkhat sanga vel anthitowa armor vehicle sangni teng zanga somthum armor personal carrier zanga somni infantry fighting vehicle zanga somruk zet Russia in anhlotoni in British Parliament House of Commons ashil Ukraine lam eroin Russian sipai singkhat sangruk zanga vel thattoin anin soithung New York khopuya World Trade Center firfiak 9/11 an baiwanga US in Afghanistan arun khan sipai sangli jali somthum pakhat alova Iraka sipai sangni jali pakhat nunna achan bok ani Ben Wallace chuan Ukraine hena Stormer armor vehicle thajet mai anti-air missile launcher Vuadium 50.6 meter sei ton som pathum le point ngarit darkar khata 80 kmph tlanthei
Star Strike missile voi khat le voi riat ka mai thai pai chi laser guided projectile te chu Ukraine nena anlo pek to thule Stormer chuan Ukraine se paite chan athat tirang tin ashil Mail online UK chuan Russia chuan Ukraine aruna asipai officer zathum som pasari Lieutenant Chunglam alhotowa hiring kinga Major General Panhi antibok Russian General Pariat thi in soi ani Russia rama media zona ti thil chuilam ziak na chuan ngun takin mi puya tangin le mithi an vuitele an thret thai angin thil an chuya Russian sipai singkhat sanga thi towangin an soi media zona hi an office khar sakri annia tuna online chuan an lati chhok renga March ni somni pathuma Russia sipai thupong tuin sipai sangkhat zathum somnga pakhat kanchanto anti khan sangkhat jesari somli pali an lo chin chia to ni in an ziak bok nimina Belarus chuan April ni somni parukatanga ni somni pokochungin Russian Air Force tanen Joint Air Defense Exercise in Donun chan anjir don ti apuang Belarus chuan Russia raldomi anin chopluta Ukraine ram bomle missile ka anching ani Russia hian Ukraine ram hi thlona mangin voi sangkha zaruk somsarin alo baitowa cruise missile le short range ballistic missile voi zanga chuang akap toin an soibok President Zelensky chuan Ukraine ram boruak veng turin US le NATO chu no fly zone puang turin alo ngen lom to thina mase Indopui pathumna achua launa wangin no fly zone hi anpon sak du lo ani Fox News chuan Ukraine hian karthum kalta khan indo thlona somni vel pek anni atia apeturam le engindo thlona chi nge soi ani lo chanchin thar hi ni jan tlai to taka kadonga aziak tu pusiti lalrinoma ani achunga kanlom tak zet ani